Loyalam E-PAO tabi bakutima po hitram susmitana namitangi po pizari aham da pantabi headline. State Administration की मायकेदगी पॉलिसी अमा ओइना बफर जोन थम्रा हाइबदु सेंगदोकदबनी हाइना कोकमिना फंगदोरकली मालेम थोंगाम BSF की कॉन्वॉयदा सेंगमाई PS योरख्रे Dgpna Ccpurda high level security review meeting Pangthokluraga Meiteida attack tawkhiba thodok sengdokadabani haina phondorakli E-PAO sandona pijari State Administration की मायकेदगी पॉलिसी अमा ओइना बफर जोन थम्रा हाबिदु सेंगदोकदबनी हाइना कोकमिना फंगदोरकली State asida hena tension wanghaliba asigi maram ama oiriba paksana aran mamongda sizinariba buffer zone asi yauna organized body amasung makhoigi leaders singna chathariba hingsa gi thodok sing asi public justification pinabo honariba phongna terror gi thodok kaya chathariba amasung law and order fail oiriba kaya asi yenglaga awang mathaki administrative amadi police level da Manipur Dgpna khudaktagi intervene taunaba ngasi kokomi convener khuraizam athobana Manipur police ki Dgpda aiba cherol pisinduna wakakrai Dgpda pisin ki ba cherol aduda yauriba singdi maru oina December 13 ki numedang pong 9 kuntra rom tabada kuki militant ni chingnaba singna Bisnupur district ki Torbung area da bom amasung nomai kapsin bagi thawong kaya chathakibadu miyamda atamnana target tawba amasung akiba pibaki thawongni Thodog aduna maram oiraga mafam aduda leriba mara lejadaba miyusing paksana akiba phawre Thodog adu mafam adugi miyamgi punsi amasung lanthomda hakthengana akiba pibani haina phongdokhi Malem thongam BSF ke convoy da sengmai PS yorakrai Kanglup ki irang mayoknariba lamdam asida santi amasung tangdu leitaba phibam puraknabagi pandamda cycling for peace haiba message amaga lunena Delhi dagi Imphal tamna cycle thorokhiba Malem thongam Kangpopi district lalaga chatpe yaroi haina kotuna athingba khaya thamlakhibana maram oiraga ngasi nongalamdai BSF ki convoy da Imphal West ki manung chenba Sengmai police station da thunglare ngasi ahing Sengmai da yarek laga hayeng Imphal da thunglaragani hairi Power sina makhatana hairibadi transgender activist Malem thongam ngarang Nagaland ki Kohima dagi Senapati district headquarter da thunglaba matung mafam aduda ahing yarekhi loinana ngasi ayuk mafam adudagi amu Kangpopi district lalagat Imphal tamna cycle thoraknaba sem sakhibani adubu kotuna Malem thongam ki cycle khongchat asi Kangpopi district lalaga chatpe yaroi haina athingba thamlakhibaga loinana kuki gi miyoi kaya ama Kangpopi brigadier N Thomas Ground mayada ahing yarektuna khongjing changshin khiba aduna maram oiraga ngasi nongalamdai Malem thongamna Senapati district headquarter da ahing yarektuna leirima mafam aduda Senapati SP amasung BSF ki kangbu khara laglaga Kangpopi district lamada khudong charoi dress up tawro mobile switch off tawro haina khangalaba matung BSF ki Casper bulletproof gari da Malem thongam haplaga Semai police station phawba thilakhibani hari Dgpna Ccpurda high level security review meeting Pangthokluraga Meiteida attack tawkhiba thodok sengdokadabani hari Manipur police ki Dgpna Ccpurda high level security review meeting Pangthoklaba hek nonganbaga kuki militants singna Torbung amasung Phagakchau ikhaida relief camp tigi nongna mayumda hanjinduna khunda laitana bo honoriba singda bom amasung nomai kapsinduna attack chatharakhiba asi mifam aduda Dgpna kari khanakhibano haibadu sarkar ge maikhedigi miyamda sengdokadabani haina ngasi wabagai da pangthokiba paugi mifam amada mamangda wabagai kendra da mirep oikhiba mayang bamranjina phangdokrai mahakna makhatana haikibada high level security review meeting aduda Dgpna Meitei khul singda amasung IDP singda attack tawnaba advice piramra haibadu sengdokadabani masagi mayumda nauna khunda laitana ba hanjilakhiba IDP singda kuki singna bom kapsinduna attack chat tawrakhibagi thodok asi sarkarna line loba chumloi thodok asi da chingda security force ki maikedigi lokhatriba khulai kaya ama leiri haibadu mayek singna taklei lamdam asida mahusagi phibam hanjinaba honabada sarkar amasung security ki maiketigi chingtam animak jam manaba miyengda yenglaga thabak paikhatpa chumi hojik chingda khulngak pasingna phongna khulai paiduna Meitei sing changlapa yaroi haina ngak senduna leri maram aduna Torbung amasung Phagakchau ikhai gi attack da chenari sing adu athubada masak khangdopaga loinana paksana operation chathaduna mara leba miyoi sing adu faraga cherak pigadabani IDP sing security amata thamba tawdana karigi mafam aduda jalhilibano haibasi sarkarna sengdokadabani haiki
ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛ ꯊꯠꯅ Loyalam E-PAO ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯅ ꯆꯦꯅꯦꯜ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯕꯤꯗꯨꯅ ꯂꯥꯏꯛ ꯑꯃꯗꯤ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯇꯧꯕꯤꯗꯨꯅ ꯁꯕꯁꯀ꯭ꯔꯥꯏꯕꯔ ꯃꯁꯤꯡ ꯍꯦꯟꯒꯠꯍꯟꯕꯗ ꯑꯗꯣꯝꯁꯨ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯌꯨ꯫ ꯂꯝ ꯑꯦꯀꯔ 140ꯗ ꯊꯥꯔꯝꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯌꯥꯟꯊꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯡ 18ꯇ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯕ LM ꯕ꯭ꯂꯣꯛ, ꯌꯥꯎꯂꯦꯟ, ꯆꯦꯄꯨ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯂꯝꯂꯥꯏ ꯆꯤꯡꯐꯩ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯦꯀꯔ 140ꯗ ꯊꯥꯔꯝꯕ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯐꯣꯔꯦꯁꯠ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯁꯦꯀ꯭ꯌꯨꯔꯤꯇꯤ ꯐꯣꯔꯁꯀꯤ ꯀꯝꯕꯥꯏꯟ ꯇꯤꯝ ꯑꯃꯅ ꯌꯥꯟꯊꯠꯇꯨꯅ ꯃꯥꯡꯍꯟꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯑꯣꯄꯔꯦꯁꯟ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯊꯥꯕꯗ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯕ ꯈꯥꯡꯄꯣꯛꯁꯪ 13 ꯑꯃꯒꯁꯨ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯈꯤ꯫ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯎꯈ꯭ꯔꯨꯜ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗ ꯄꯣꯄꯤ ꯄꯥꯝꯕꯤ ꯊꯥꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯑꯀꯟꯕ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯕꯁꯤꯡ ꯆꯠꯊꯈꯤꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯑꯅꯧꯕ ꯂꯩꯉꯥꯛ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯂꯩꯔꯦ꯫ ꯀꯨꯀꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯗꯕꯒꯤ ꯌꯦꯛꯅꯕꯗꯤ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯔꯨꯜ ꯆꯂꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯛꯄ ꯑꯣꯏꯅ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ꯄꯣꯄꯨꯂꯔ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯃ ꯃꯊꯪ ꯆꯍꯤ 2023 ꯖꯅꯨꯋꯥꯔꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯁꯦꯝꯅꯕꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎꯆꯦ ꯑꯁꯤꯅ ꯐꯪꯕ ꯄꯥꯎꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 13ꯗ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯕ BJP ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ BJP MLAꯁꯤꯡ ꯀꯧꯗꯨꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ BJPꯒꯤ MLA ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯨ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯄꯟꯊꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯤ꯫ ꯊꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ 10ꯗ ex-CM ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯌꯥꯎꯅ MLAꯒꯤ ꯇꯤꯝ ꯑꯃ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯁꯦꯝ ꯁꯥꯔꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯄꯥꯎ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏ BJPꯒꯤ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯡꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯀꯧꯗꯨꯅ BJPꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯑꯃꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯑꯣꯏꯗꯕ ꯃꯑꯣꯡꯗ ꯀꯨꯀꯤ MLAꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯟꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯗꯨꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯀꯨꯀꯤ MLA 8ꯀꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ 4ꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯒ 3ꯅ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡꯒꯤ ꯃꯤꯁꯤ ꯃꯤꯅ ꯌꯥꯎꯕꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯈꯤꯗꯕꯅꯤ꯫ BJPꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤ MLA 8ꯃꯛ ꯃꯁꯥꯅ ꯌꯥꯅꯤꯡꯅ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯥꯛꯇꯨꯅ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯩꯇꯩ MLAꯁꯤꯡꯒ ꯍꯥꯟꯅꯒꯨꯝ ꯋꯥꯔꯤ ꯋꯥꯇꯥꯏ ꯁꯥꯟꯅꯗꯨꯅ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯑꯃꯔꯣꯝꯗ ꯀꯨꯀꯤ MLAꯁꯤꯡꯅ ꯅ꯭ꯌꯨ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯃꯤꯐꯝ ꯌꯥꯎꯈꯤꯕꯗꯨ ꯀꯨꯀꯤꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯈꯔꯅ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯄꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯁꯦꯝꯕꯗ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯁꯨ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯣꯠ ꯈꯦꯟꯅꯕ ꯆꯥꯎꯅ ꯂꯩꯕ ꯍꯧꯔꯦ ꯍꯥꯏꯔꯤ꯫ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯗꯦꯜꯂꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ MLAs ꯈꯔꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯒꯤ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅꯗꯤ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯀꯤ ꯑꯐ ꯐꯠꯇ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯑꯦꯟꯇꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯌꯥ ꯂꯩꯔꯤꯕꯅꯤ꯫ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯒ ꯀꯝꯃ꯭ꯌꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯐꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯕ ꯆꯨꯝꯂꯣꯏ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ MLAꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯊꯃꯤꯟꯅꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛ ꯂꯤꯗꯔ ꯑꯣꯏꯕꯗꯤ ꯌꯥꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯐꯝꯁꯨ ꯃꯍꯥꯛ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯄꯤꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯅ ꯑꯅꯨꯔꯥꯒꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ꯫ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯐꯣꯔ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯗꯤꯚꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯣꯔꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯀ꯭ꯔꯥꯐꯠꯁꯃꯦꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯗꯤꯄꯥꯔꯠꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ, ꯂꯦꯕꯔ, ꯑꯦꯝꯄ꯭ꯂꯣꯏꯃꯦꯟꯠ ꯑꯦꯟড ꯑꯦꯟꯇꯔꯄ꯭ꯔꯤꯅꯔꯁꯤꯞ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠꯀꯤ ꯇꯛꯌꯦꯜꯗ ꯂꯩꯕ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ITIꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯏꯪ 2024ꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟꯒꯤ ꯋꯤꯅꯔ ꯑꯣꯏꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯄꯒ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ 2025ꯒꯤ ꯀꯤꯠꯁꯤꯡ ꯔꯤꯂꯤꯖ ꯇꯧꯈꯤ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯂꯦꯚꯦꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ 2025 ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯇꯥꯏꯜ, ꯀꯃꯔꯁ ꯑꯦꯟড ꯏꯟꯗꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁꯄꯣꯔꯠꯀꯤ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯑꯅꯨꯔꯥꯒ ꯕꯥꯖꯄꯥꯏꯅ ꯆꯤꯐ ꯒꯦꯁꯠꯀꯤ ꯋꯥꯔꯣꯜ ꯄꯤꯔꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯆꯥꯗ 65ꯗꯤ ꯌꯨꯠꯁꯤꯡꯅ ꯑꯣꯏꯔꯤ꯫ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯌꯥꯕꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯂꯩꯕ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯃꯈꯜ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯝ ꯀꯌꯥ ꯍꯧꯗꯣꯛꯇꯨꯅ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥꯁꯨ ꯄꯤꯔꯤ꯫ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯑꯁꯤ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯝꯄꯤꯇꯤꯁꯟ ꯇꯧꯕ ꯃꯊꯧ ꯇꯥꯏ꯫ ꯑꯐꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏ꯫ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯁ꯭ꯀꯤꯜ ꯃꯨꯚꯃꯦꯟꯠꯗ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯃꯥꯡꯖꯤꯜ ꯊꯥꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯦ꯫ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯍꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯗ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯀꯌꯥ ꯄꯤꯔꯒꯅꯤ꯫ ꯃꯥꯂꯦꯝꯒꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯕꯨ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯈꯜ ꯃꯈꯥ ꯀꯌꯥꯒꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡꯁꯤꯡ ꯄꯤꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯥꯂꯦꯝꯗ ꯁ꯭ꯀꯤꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯃꯃꯨꯠ ꯇꯥꯅ ꯈꯪ ꯍꯩꯔꯕ ꯅꯍꯥ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯩꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ꯫ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯂꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯖꯋꯥꯍꯔꯂꯥꯜ ꯅꯦꯍꯔꯨ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ 19ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖꯌꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥꯅ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ꯫ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯒꯚꯔꯅꯔ ꯑꯖꯌꯀꯨꯃꯥꯔ ꯚꯜꯂꯥꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯗ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁ ꯍꯣꯁꯄꯤꯇꯥꯜꯅ ꯑꯅꯥꯕ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕ ꯈꯛ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯩꯁꯤꯡꯂꯕ ꯃꯍꯩꯔꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯃꯁꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯉꯝꯂꯤ꯫ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯁꯪ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯥꯐꯁꯤꯡꯅ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯤꯡꯊꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ꯫
Jennings family na sinduna Jennings ki auditorium hall pangthokiba foundation degi thoram aduda Manipur Governor Ajay Kumar Bhalla, Commissioner cum Secretary Health and Family Welfare Sumanta Singh, Jennings ki Director Professor L Usarani Dgpna mathangsit chief guest amadi guest of honor oina sarugaki. Mahiloisang kayabo khulai oina sizinaduna isu sagatpagi tool ama oina sizinaraklabadi lebaki achoba mangzabo oirakani haina phongdokrai. Education sector habisi lebak amagi himai chumduna pubada achoba thodang loribani adubu karigumba matamda sector asigi mahiloisang kayabu khulai oina sizinaduna isu sagatpagi tool ama oina sizinaraklabadi lebak asigi achoba mangzabo oirakani haina All Manipur Recognized Private School Welfare Association na thadorokpa Loyalam hari. Cherol asina makhatana haribana sector asi fagi farang tahalaba amasung laina lorabadi khunai adu mutkibat natraga yamna sothana hingba khunai oigani. Manipur asi matam pumbada issue kaya ge horafam oiduna mayokna riba lamdam amani. Issue sing asina education sector asibu soft target oina adumak achoba chaithing kaya piduna leri adubu lebaki achoba miyam hupnat pangthokpa thabak thoram kaya dadi adumak tawpham thokpani haina khana solidarity utuna lakli adubu kariguma matamda education sector asibu issue sagatpagi tool oina sizinaraglabadi lebaki oina achoba mangsa balakani School education gi oina session amagi aruba tha habedi December asi khwaidigi maru eba thani tha asigi manungda school khudimak annual examination kaya tongnabaga loinana class 10 amasung 12 gi khwaidigi maru eba pre board amasung pre council gi exam tawi All Manipur Recognized Private School Welfare Association among zonana hariba exam sing asigi Importance khangbi duna ban blockade amasung kariguma makhal amatagi ayat PB danaba lebak miyam yauna tongan ba loop singda kayara khana haizakiba leikhrei adubu haizariba kaya asiki importance ikang khangbidana aningba apamba lanai gi oibagi wakhalonda exam tawzariba school kayabu namduna suti law thopki thawong association thamoshengna nungaijade karigumba lebaki fazadaba Tawdaba yadaba thodang lerabadi school singi apunba association amo eriba All Manipur Recognized Private School Welfare Association da pau pibiduna apunbagi solidarity uchagani madunatana lanai school kharada lanai oina pau piduna school tingbagi thawong asina association amasung school singda chayena ba kaya thokhalei asigumba thawong matungda amuk hana tawdanaba mari lenaba singda appeal tawri ireibak asida thokliba thodok wa thokaya association amuna khangjai maram aduna matung tarakpa thabak thoram kaya da private school singa mari lenaba thabak thoram kaya da association asida pau phobiduna tholakadaba afafata kudingmak tana minabagi tanja longminasi hari Paugi marak thatna Loyalam E-PAO tabiriba khudimakna channel asibu nungsibiduna like amadi subscribe tawbiduna subscriber masing hengat hanbada adom sumateng pangbiyu Aroibada maruiba pau amuka hana pizari State Administration gi maike digi policy ama oina buffer zone thamra habidu sengdokadabani haina ko kamina phonorakli Malem thongam BSF ki convoy da sengmai PS yorkrai Dgpna Ccpurda high level security review meeting Pangthokluraga Meiteida attack tawkhiba thodok sengdokadabani haina phonorakli Matang asida Loyalam E-PAO na namitangi pau bibil lozare tabiri bakhudimapu amuka hana kurumjani